الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, minsan iyanun kaanu rasimud ka tu umari atau akan dimunggu mereka tu imbulan Ramadan bihaun tu adlawna in lugay niya hindi ka tu konsumya o ni kaupat adlawna. Dengan sabab yan, ayaw to kita niyo magliso-liso, ayaw kita niyo magluming-luming, huminang sin mga piyangdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban na sin mga kasunnat-sunnatan, hinang marayaw, piyag marayaw sin manato, sabab mabut ihaadlaw akhirat inkatan iwakto na to ini, na ini asubuhon kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suway kita niyo amuin mag-umid hakatan pakarajaan na to labi awla na to ha mga parkala yang langan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in agama na to wala siya napupuk dain doon haamuin huminang sadyakaw simpiyang daakan. In agama na to nalangkong niya indwa parkala. Huminang kau simpiyang daakan, iwan tuminggal kau banguno impiyang langan. Amo niya to in agama na to. Lagi habulan ini bulan pagtatangka, bulan pagsandal sin hapdi, bulan pagsandal sin uhaw, bulan pagsandal sin hawa nafsu. Karena dumawhat sadya rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabab yan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aun din ha mga perkala patut na tutuod suway aniwan. Labi awla na habulan mahamulya ini bulan Ramadan, bulan amuin pagpupuasa sin ginhawabaran na to, pagtatangka sin ginhawabaran na to. Hadi pamanay kud in bulan Ramadan, suway na to usisaun marayaw asuhon na to in ginhawabaran na to. Dain daman haanggaw takbaran na to iwan paalta. Uno, aun baha dain ha mga usaha atau akan pagkaun. Hika luon ko palaong sintian ko, hiaram ka ko sintuhan atau akan wayroon. Sabab in pagpuas sa mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ini pagbiyak sa kato sintuhan na to Rabbul Alamin, bat hasupaya maluhay na to katinggalan in haram. Biatun kita niyo, hasupaya kating maluhay na to katinggalan in haram. Habulan ini ayaw hindi na to katinggalan in haram, walaupun in hialal kato sintuhan. Biya sin mga kaulong ista katinggalan na to kaadlawan sin bulan Ramadan in ini karna sadya amuin pangitaan ka to sintuhan na to Rabbul Alamin bang hisiyo-siyo in amuin niya ka din mga pamando niya.
Dengan sabab yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay imanu siya, muna-muna, parihalaon niya, intiyan niya. Sabab, awang waktu, may inu-inu ka, may taimano siya, mangiing kakahinang niya. May taimano siya, marayaw ing kakahinang niya. Nalong sin mga kaulamaan na to, mangiilaw niya, intumampal kakahinang sin manusia, hasabab law niya silummi sin amuin magsud palam sintian niya. Banglaw niya malummi, banglaw nila malummi. Atau akan day nga haram. Inhipasud niya palam sintian niya, gumuwa din ang gawta baran niya bihat turay sa malummi day sabsiya. Hati niya bang intao, marayaw ilako tawiat niya. Marayaw inhipag pasud niya atau akan pagpaluunon niya palang sintian niya. Sa bang mangi day sab ilako tawiat niya inyan. Hasabab day sab sin lummi sin amuin pagkaunon niya. Long sin mga kaula, long ni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, long niya fa'alayka idhan bisyanatihi 'anil haram wa syubha awalan, thumma 'an fudulil halal thaniyan in kanat laka himmatun fi ibadatillahi ta'ala. Long Imam Al-Ghazali rahimahullah, hadi pa kaulong niya makapagang long niya sin amun hiyaram kay musin Tuhan, hadi pa kaulong niya makapagang sin amun hiyalal kay musin Tuhan, suway long niya muna long niya, lanuan muna alaw niya intiyan mo, bang unulong niya inhiyaram kay musin Tuhan. May taiyat to. Sabab in pagpagang, sin manusia day nga haram, hiluon niya, palong sintiyan niya, iban na sin amo in syubahat. In syubahat ini, ang sabi parkala piyag duwarwahan, ano yaon halal atau kan haram. Di mo kaingatan. Labi aulain uno, tinggalan mo siya. Tinggalan mo na siya. Apabila intao, amo in kimakaon siya sin haram, aun tu parkala pajatuhun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila intao, kimakaon siya sin haram, aun tu parkala, pajatuhun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, apabila intao nagkakaon sin haram, wayruun dugaing kiyakaon niya atau akan liuluon niya palang sintian niya, buat malingkan inyan, in kiyakaon niya yan amunain kayo. Haparman sin Tuhan na to Rabbul Alamin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, sabun nal tuod amu imma nga sila kimakaon, alta sin mga sila tao, yatim, mga anak ilo. Aun sa anak ilo, kiyabin, wayron na ama ina, wayron na. Kiyabin, yaon dahin doon. Sakali imbata, yaon aun mga alta sin maas niya, kiyabin kaniya. Yaonin ba, yaorin sin, uno na. Inhilang mo, kiyawa mo imbata. Ipat mo roon kayo. Sakali, wala yato na mamarahi kayo mo, kiyawa mo in alta sin bata, yaon, kiyaon mo. Kiyaon mo sinbaran mo, piyakaon mo isa ba mga pamilya mo. Na in mga tauhantang niya bihato, kawaon nila alta sin mga sila yatim, bukon hakyat to, luparagbus. Aun pahama sa bihaon, pagkasakupan na to, amin alta, sa suko, amin hiparaha mga yatim, long niya biyan, in alta inilong niya, tukbala matu pa mga sila yatim. At niya kaya pagwakilan ko, magdasin alta yaon matu pa mga yatim. Supaya hipami tamungon, hipami pagkaon,
Sibuk na ka Arab atau akan bukun Arab, itausog atau akan bukun tausog, in nagparakay mo. Inhinang mo, wala mo piyasampain amanat yaon. Piarahan kau hanggatus nga ibo, intiyok bal muraha mga sila yatim, kaiman nga ibo, biulsa mo. Unin akisin Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Bukun ingkiaon nila yan pagkaon, bukun. Sa ingkiaon nila yan, amuna in apinar ka jahannam mamuning kayo. Sa di nila sadya ka na naman. Hadunnya, apabila kau kimaon haram, ingkia kaon mo yan kayo. Sa di mo ka na naman, in sakit niya, sabab may taeri pa kahadunnya. Ang paway roon siksa, di hababaw sindunya. In aon da hindi hababaw sindunya, bala, panistik atau akan bala, arapun yung siksa, yato, tiyatagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw, susungon. Narain dito ka na naman muna imbisa niya. So, amun yato, inhambuk din ha mga pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusya. Apabila intau, kimaun siya sin haram, siwo da ka, haram kiyawa mo rin nga alta, sin mga sila anak ilo, atawakan haram, nag-usaha kau haram. Nag-usaha kau ganda riba. Ibutang tanabi mga 5-6 yaon. Na piyakaon mo imbaran mo rin nga alta yan, piyakaon mo yung mga anak mo rin nga alta yan. May inu-inu kau, may tayo anak ko ini bulaong, may tayo anak ko ini kiyaon asang, may tayo mga anak ko ini magpanglangpas, may tayo anak ko ini nahinang mundo. Mayta. Sabab, in piyakaon mo ha anak mo din nga haram. Ay ko mainu-inu. In piyakaon mo rin nga anak mo, haram. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. Akhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in katan lawnnya unud sin manusia nabata min suhtin, kia lalamuran siya haram, unud sin tao, kia lalamuran siya haram, fannaru awla bihi, labi awla lawnnya in subay lawnnya, kapatut kumaun sin unud niya yan, amuna lawnin apinar ka jahannam, wal'iyadu billah. Nangkan mga taimang udaa ka ma-Islam, suway na tutod halian in pagkaunday nga haram. Labilo na pag-usaha, ang waktu di na to pagkasayuhan. Arakala inusaha na to, nakasud na siya pa mga haram. Ang kan na in mag-usaha, suway siya darun-daran magpangaruha mga kaguruhan. Di makajari in mag-usaha, amo in mag-usaha na sadya siya doon-doon yung kabayan niya usahon di. Suway siya muna mga rutuan, bangko ini hinangon. Wayron da maray syarak marugtul ko. Suway niya pangaruhon. Sabab, in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may takatu, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Yan matarang kato. In pagpangadji, in paghati sin agama Islam, in hukuman niya hatiap-tiap, hangkata urang kato, muslim, akil balik, in siya wajib. Nain ilmu ini maluag. Minsan mo ubusun in pangumulan mo. Ipagpangadji mo sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, tatanto, di. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Minsan pa indakat yaon hinangon siya dawat, ipagsusulat. Isulat ini ilmu sin Allah ta'ala, tartanto, di siya masulat ini ilmu sin Tuhan, minsan pa siya gantian pa, biyan siya sin taod sin dakat yaon. Di siya kainihan. Isulat ini ilmu sin Allah ta'ala. Nari nga sawab yan, uning pagyanon sin Tuhan, wajib yung pangadyon ini ilmu sin Tuhan. Uno, amuin katan ilmu sin Tuhan bukon. Sa impag-iyanon wajib din diha ini, apabila kau sumud pahambuk parkala, suway mo hatihon na ay parkala yan. Biada sin bay, takas, wayron na taon. Ibutang ta na mga hangko tahon, wala kaya tauhan. Ang pakaw simod mo ang palaw miyan, wala na kaw ng hati-hati. Bangunin halaw niya yan. Narakala mga hasin halaw. Natuklaw kaw sinhas.
Nabi hatu raisa. In pagkawajib iyan kato si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pag iyan wajib din doon, amo ni pagtawon lang sin mga kaulama nato ilmul hal. So pama, ini upama bagdil kita upama na supaya maluhay ta kahatihan. Hawaktu in usog, niabot na siya hangpo tag 5 tahon. Alhasil aqil baligh na siya, kaya wajib na karon ni sambahayang. Hawaktu siya amuin napawajib na kaniya in sambahayang, doon ha ini mawajib na kaniya in paghati sin parkala sambahayang. Apabila wala siya himati sin parkala sambahayang, dain doon na continue na in pardusahan niya sehingga siya di siya humati sin parkala sambahayang. Abi ati pag yanon wajib. Nahabiyaon wajib kako in maghati ako sin parkala sambahayang pagga wajib na kako in magsambahayang. Uno, wajib kako in suway ako humati. Sin jakat, bukon. Sabab maita. Sabab in jakat, bukon pa siya wajib kay mo. Sabab wayron pa alta mo. Kung ano mawajib kay mo, in paghati sin pakarajaan jakat, apabila aun na alta mo, napawajib na kay mo in jakat, then doon na ini, wajib na kay mo in manuntut ilmu tungod sa pajakat. Mag-usaha kaw hatawo, aun syara pag-usaha tabo aun gamayan halom sin kitab fiqh kamatauran hasabab sin pag-usaha tabo nabiyaon lang mutan nag-usaha ka tabo biya diin unin hinangon ko in wajib kay mo subay ka humati sin parkala pag-usaha mo yan asubuhon mo yung guru tuan guru biya diin inusaha ko ini kimugdan daba asyara wayron dama narugtul niya ini nabagkaw nag-uusaha nakarugtul kaw syara sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal di ko isabiat to amo in hisabun sin Tuhan aparkala wala mo kihatihan di intao nakahinang siya langgal syara aparkala wala niya kihatihan di siya hisabun sin Tuhan aparkala yaw di sa hawno siya hisabun sin Tuhan hisabun siya sin Tuhan Rabbul Alamin then dit to aparkala amo in tinggalan niya in paghati sin ami parkala yaw dito siya hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaw na kayo ng haram mapag-usaha mo, yan ko sin Allah ta'ala na, wayron sala niya. Pagdalawang tanag-usaha kaw yan, wayron panghati-hati mo. Sa asubon na kaw sintuhan. Hawak to takaw iyan, wajib kay mo imanuntut ilmo. Nakahinang kaw sin haram yan, hasabab sin wala kaw himati sin agama mo. Biyaon asubon takaw, nakapangadji kaw wayroon. Injawab mo ay roon, dahil hindi ikaw hisabon sin Tuhan na pagpangadji iyaw. Buko na sab sin nakahinang kaw sin amin haram. Nahangkan, suway, intiap-tiap ang katauring kato, angkan sa to, nag-amay-amay to. Impang mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway to kita ni mangadji. Suway to kita ni humati. Uno, suway sadya amin pamadrasat bukod. Sa kahawa, kau sumud, pahambok parkala, ayaw kau tahana-hana amin saruon doon lumaksumag tuy bukod. Sa hatihon mo na mga sila panghati agama. Ustad, katuan, ututuan, tuan guru. Mabaya ako mag-usaha ba ini parkala. Wayron da maray, marugtulta. Amo impiang langan sintuhan Rabbul Alamin. Nabiyang bihat hantang. Hinang mo, bagkaw nakahinang kasalaan, di da ko isabon sintuhan. Damik kya na pagpanuntut ilmo, pagpangadji, paghati, di sabab ko isabon sintuhan sabab mayta, sabab sinnahinang mo. Bihat hantang niya, bang kita mabaya, amuin, di tuod kita mabaya kalamuran in unod ta sinhiaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwan niya. Apabila intao, kimakaon siya sin haram, atau akan syubha. Insya ini, lang Imam Al-Ghazali rahimahullah, matrudun la yuwaffaq lil ibadah. Insya ini lang niya, bang siya lang niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na malayo siya hapag taymai sin amal ibadat niya. Mayta. Sabab in mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay in kiaunan sin pamaranan niya sutsi. Dumihil kita upamahan. Hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hambuk masa laung niya au hambuk tao. Nangungura siya laung na desert. Nangungura siya sa amo. Sakali, nanaog siya rin nga taas kura niya. Ang panyatiyayakin dua lima niya, Ya Rab, Ya Rab. At niya, nangayo siya dua, patuhan Rabbul Alam. Tiyayak na benin lima niya, nangayo siya dua. Nakisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Paano yustajabu lah? Biadin lang niya, katayma ka niya sin ibadat niya. Biadin lang niya, katayma ka niya sin duaan niya. Bang lang niya, in pagkaon niya lang niya haram dah. In pag-inom niya lang niya haram dah. In tamungon niya lang niya haram dah. Biarin lang niya, kamustajab ka niya. Nangkan na satu suway. In tiap-tiap ang katauraing kato tanin. Hadi pa kita makapagdang, sin ginhawa baranta kumaon, sin mga hiyalal kato, sin Tuhan, suway muna papagpuasahong tayin hawa napsuta, kumaon bang unuunin hiyaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bata supaya, wayruun, amo inlampik, atawakan tampan sin ibadat ta, ang katun kato sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Kita apa? Ayaw in haram. Ayaw in haram. Hindi kaulangon sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Ayaw. Inamoy nakakaon kau haram, atau akan nakapasud kau. Minsan da kumanhang tingi day nga haram. Palom sin baran mo, sabi mga sahabat yato, nakaminsan na nambok sahabat, mga ko, Allahu alam, Abu Bakar as-Siddiq kayan, nakakaon siya. Pagkaon niya biyayan, ang paniya kaya tumtuman, naasubo niya, hauno ni kiyawa yung pagkaon niya. Na yung pagkaon niya, di nga haram. Di nga sabab yato, inambok sahabat yaon, kiyuot niya inamuin. Wa asang niya in. Kiyuot niya. Sahingga siya nakasuka, wala niya yundungan, kiyuot sahingga nasuka niya katanin bakas kiyaon niya. Bihati namin ayad nila. Na ayaw in wala kauliyang sintuhan, aun haram yan habaran mo. Walaupun in parkala, jiyari sintuhan, aun waktu niya rakaw sumuok pa ibadat. Aun waktu, langon niya rakaw sumuok pa ibadat. Biya na sin uno. Biya na sin tao, junub. In tao, junub, doon nakatakainu, atawakan simuok siya pa asawa niya, liang siya sinsara, sumud pa lang si masjid. Unin nakisin Allah subhanahu wa ta'ala, wala junuban illa abirin sabilin, hatta tagtasilu. Ayaw, di makajari sumud pa lang sin masjid. Intao in kiyaaunan niya halong siya junub. Di makajari. Ayun ipasura. In pangasubo, intao junub yan muslim, muslim. In pangasubo, intao junub yaon bariman, bariman. In pangasubo, intao junub yaon nag-iibadat pa Allah, nag-iibadat pa Allah. In pangasubo, intao junub yaon nagkakaon haram, wayroon halal in kiyakaon. Sa may liang siya sin Tuhan, pasurun pa lang sin masjid. Yalayo siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian intao, wayroon ail niya. Hamadhab Imam Syafi'i, apabila intao wayrun ail niya, haram ka niya, di siya makajari umulin Quran. Di. Ulinan niya bening Quran, ang pa siya mamassa, di makajari. Bang wayrun ail niya. Sa bang siya mamassa sadya, wayrun niya iulinan, imaatod sadya biyan, atawakan halong sinamuin memory niya, na wayrun sala niya, misan maubusin yung katwan ka Diyos. Sa amuin wayrun ail mo, umulin kau kaniya, yang langan niya to. Hadalil. Parman sin Allah Ta'ala, la yamassu ilal mutahharun, wayrun lang niya makaulin ka niya, ba't malingkan amo in tau tahir, tau sutsi. Nabang in junub, iwan sin hadas. Sabi in junub, hadas dakula. In wayrun ail, hadas siwi-siwi. In hadas dakula, iwan sin hadas siwi-siwi, jiyari sin Tuhan. In tanda niya, naraak kau. Artinya jari kami sumuok ko pa asawa mo. Jari, sintuhan.
Soal kahalan niya junub kau. Sa pianglangan kay musintuhan mo Rabbul Alamin. Sumuok ko pa masjid, mamasa ka Quran. Pianglangan kay mo mag-ibadat. Nabiya di inyat tu junub. Jiyari sintuhan Rabbul Alamin. Biya di in na maray. Bang amuin pianglangan na sintuhan Rabbul Alamin. Impiasud mo palam sin jasad mo. Biya din na maray bang amuin haram. Impiasud mo palam sin jasad mo, intay maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in duaam. Suri nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to, aniban tuod, imparkala, hiyaram kato sintuhan, ayaran na to, intiyan na to. Ini kato niya, apabila intao, masub siya kumaon sin haram, iban syubahat, insya ini, malayo siya kakahinang marayaw. Malayo siya kakahinang marayaw. Iban minsan, aun amal ibadat niya, na in mahasil niya, amura in laul. Sa in pahala niya, malidog. In pahala niya. Hadis yung pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niya, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-dhama. Simpang na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilalaw niya din ha mga manusia. In magsasambahayang silalaw niya tumindog, silalaw niya sintungay hiso. Magtahajud sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun law niya makawa nilabot malengkan law niya amura law niya inkaru. Hati niya, wayroon pahala sin pagsambahayang niya. Wa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-dhama. Iban pilalaw na rin ang mga manusia, nagtangka, nagsandal, sinhap di iban sin uhaw, haatlawan sin bulan Ramadan, sa law niya wayroon na hasil niya bot malengkan amura law niya in uhaw, iban law niya sin hapdi. Hapdi na law niya iban sin uhaw. Hati niya wayroon pahala. May ta'yat to. Sabab sinwala tiyay kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang niya. Muna rin di apabila in tao nagriya, nagpakita-kita sin kakahinang niya. Wayron matayma kaniya. Ikarwa niya apabila in tao ini masub siya magkaun haram, hiyaram kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga taymang mudaa ka ma-Islam. Halawm sin Quran mahamulya. Bukun pila ayat in namayta. In nagpahalli tuod kato. Iwot tuod, layo tuod ka mo rin pagkaon haram. Ayaw in pagkaon haram. Minsan in pagkaon amuin. Atawakan alta, taka syubahat. Amin di mo kaingatan. Halal haram, halal haram. Labi maray intinggalan mo siya. Suway, in siya, in parkala yaon. Labi marayaw in tinggalan mo na siya supaya masalamat kita niyo biidnillah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagbarakatun sin Tuhan Rabbul Alamin indum na to ini. Iban murah-murahan pangayoon na to patuhan Rabbul Alamin. In lanuan in ginhawabaran na to day nga haram. Lanuan in pagkaon na to day nga haram. Lanuan in alta na to day nga haram. Lanuan in mga anak asawa sin kita niyo day nga haram. Labi awla na tuod jari kita ni bulan Ramadan. Intao makakaon haram, kapatan adlaw, kapatan dum, di tay maun ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala induaan. Nga, doon nga sabab yan, na pangayoon na to patuhan Rabbul Alamin, in parahalaon kita niyo, intiyan na to, dahil ha mga hiyaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdik, subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.